kabonabona umbera nkejo ebyo biroto bakatandikira umukibina cyawe senior 5 naroko hanze bikija byatandikira umusenior yo kubanza tamu ya kabiri so nyowe nkajuna ndio umusenior yo kubanza tamu ya kabiri ejo haza mbwenu ntakarokokire kabanyine mbwenu hine akanto akabire bampire bantire mwenu bankomira umupajema ngo nikakundi inda kuja nkanzige yes. Prosper ya ariyo natureta jumbujuruzuwe kandi binje bunonge bi ariyo natuganira nwamanya Prosper ogu no mushaho mutendeke kandi tucumwe no mu studio za Revival TV nahambeho za Revival Radio tuzom break ntuza kutandikiraho abo kubaho nahantakura munonga ntwenda kumanya nibyo bihe byabembereta ebiroto yebi bibi magaraje umukushoma kwe kandi byabibira cyo kumuteganisa no kuburemesa okushoma ntugaruka umukanya kace munonga Revival TV amagaru wijwire ubwo turi kuza amazarwaga mu kamo Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe 2024 Banira Accessories tutengera kubera bamuje umusinguzi kandi namagara marungi twongera kurabara ombirebi nagwa bashuma nabambuzi nibabyeje unisa kutware byawe niyo shonga habwaci oine kwija okeje nusobuhereza ne card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga bine alarm cameras zete serene cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras DVR cameras eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za kamera zizindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo ziba zigitiriweho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank sako nangwa no bwo bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji ya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumushanje mukaga 98 nari no tumushanje 52 98 ejo nisaba Banira urinde byawe nabawe Utafirwa Revival TV. The news on Revival TV. I am Abasa Anointed and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun as exciting. And Jesus concluded, listen then if you have ears. Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Little Lights, neretere kigambo cya Ruhanga cyabamagaro muri twe. The Gospel according to St. Luke chapter 2 starting from verse 1 up to verse 20. It states, at that time the Emperor Augustus ordered a census to be taken throughout the Roman Empire. Uricweko program eji nekitwegese birungi byo bukristayo tuhigwa kugira imico y'emirungi kandi abana bahwerwa kugira umutima w'ugwijiro kukunda Ruhanga. If you have to choose a good reputation and great wealth, choose a good reputation. Twegiteho burwa mukagashahibiriza kasheshe aha Revival TV amagarumbu yijwire Nanye anti-guide Utafirwa. Umurebe wa Revival TV ni kwanjurira Revival TV Santa omugabozi ogunaza kuba nabaganaho neitwe eberabo nyamwenji omukurismas eji noenda kumunyamugisha wo kwehangura eberabo nkebi iwe kikuru no kumanya kano kukuletera program zeitu n'abahereza bazo manya Revival TV Santa omugabozi naza kuba nataye mu program ziteze live rera gabe eberabo nyamwenji iwe kikuru wareba Revival TV Santa omugabozi yaragaro mu studios bani wo kubanza kutera kasimu live TV rero naza kuba nakubuze buzo bikwate
turi na program zaitu nangwa n'abahereza bazo kandi wabagaruka muje oyehanga urebera abanyamwingi kandi nabwe nubasa kutukuratira social media zaitu program n'urugendo rw'amagara kandi kwa kuburi ahambeho za Revival Radio program eji nemanyo ko urugendo rw'amagara okurgar shaha ibrizeciro mpaka arshaha ina izeciro ndibanta isa abantu bo mutano abantu abana babine obujurzi kandi arangana babakoreye byo kutangaza amagara gabo nda Anthony Mjungu baje kana tayisoshye mu Prosper wamanya ariya hari natuganira binji munonga birahanga base kuba namukora okushomoku twangwi abarukumanya nabakwitegereza je munonga kutandaka no kuhendera ibintu by'ibintu bitanda kongo kushira munonga nimbabazogo wahiguru ko kumwikiriza kandi wamanya wataho umutumo kamanye cyakutwire at the end of the day no ija ohereze kurugira hari iki cyo kuba no shoma Prosper yo natugambira bukaba bitangwiye konka abanyambabazi baragayo bamuhera yabasa kuba na shoma kurwo primary senior yari natugambira konka challenges zizukubura kuyakira umusiniya ya katanu ne ya mukaga aho buyabe yakira kwitamo nangwa yagira nebiroto ebi yari natugambira yes Prosper yes webaye munonga so nkijana juna ryo musina yo kubanza umutamu ya kabiri hakaro mission anko idayiseke tusindikire ba missionazi muri Kigagati secondary so babu renjiri nareba mukama mbwenu yankwataho najuna so kuna amazire kujuna icyo kirecho mbwenu mukura kwanje hine nkakabaza kinabiri nyine ndikwesiba aha musipigwe mpare eyo munda pajema so nikukaye nikankuma mbwenu kakura bakuntindi sangu ngobundi yo musigazo umwe so nibakuru mwenu nkebyo kushanga ngo nibakuruga uyu kwerinda kebyo akabazi mbwenu uko nakabazi kawako kukundinda ubona seto narumura banywana bawe narabanyabuzari reka karwo mukomu yes konkamwe nkanta kubicenga of course so kiryo mwana w'iro yes so kuna amazere kushuna batoreka ngo Yesu Kristo nuwo nko kwasa kuturinda muri byona byone bitukora bamwe so ikirecho hati nkiha munkanaga so kunkanaga ikiroto cyo kubanza iraka umuntu umwe no ntaracengire mbwenu kunkanja ninkabanta bafirira nace hati Aisha angira ngo haza ngo tokuza kumara hati kankire muto munonge bindi yo muyo nkanta kubyetegereza ngira ngo kanyi namasukungu urangana kumbasisa so ntandika ntorugendo wo kujuna ubwire twatwi nabantu bakushaba no wabera nakoranka umushomeso wabera natumbe mu yo kushaba mwe nakana tushabiso shango bwiro bwinji tujyo mu kushaba so mwaka kubanza ngo heza senior 1 senior ya kabiri nonje heza ndiyo mu kanisa ndi kwereza eyo mwishomero nzo mu kora kachapo wadeni mwenu njani kabantu abafirira bintakumanye bebivuze bya stand hakubati mbicenga to kureba ngo ni feso jimanya bimbanda mirao shanga mbwenu binteganisa mwenu bukabo byo busasecero ubwo businje ushanga nintina kubyama nangwaho hati nyebuza umutima ujya konka shana mwenu ngambero mukade ngira ngo shana mama agire ko munyabuza ro wareto ubone kamumanindara nabo ubundi ntatina konka naco kiguma umukade wawe mushobora kubaho nari yo mugambe tunyonyendo umuntu wo gumanindara nawe ni kamushobora umukubanza konka nosha hata njango washaba nibikuterera konka nshaba byanga ndeba nibyongera kuguma nango ko nazaga kushaba hati nshobora ko wayeretero buzibu no shamwe ngo umande ganje gushaka gari make so kuna nshabaga hati cyane ko ayishage cyo kumbandamira hati nashaba hati cinkwatira kimwe hati ntakampuru busasi hati mbireka komaho so naguma ntyo hati tanika kuruta buri kirundi ndota ndyo munjoka ndota ndyo mbituro ndota mfire mwe no businje bwambura nango hataho mwe nuko nagiye kuyanko musina yakana ya kashatu ati debe imbere yangu mbera njango hati ubwo mushijo wene beta rukunde Elias umukagu kagumaho umukagu kagumaho yagumana ndebera kinabagantine mwe kanta kusibaninza n'umuka aka ari kutura muri Kigagati hari hinduga ishomero nzayo 19 majuta mpa majuta 19 sabuna mpe sabuni so hati nkunda gumana inture wako bakandi bashaba munonga
hati nguma ninturayo manya ngo hati hari abasigazi indara nabo mbweno hataho tuzuguzo mu kushaba nguma nifuna mu businge kunga kunandugagayo nanjira kambizi hati mbere koracha mbere guma hati nango kuna amazira hati niko musina ya 5 hati mbere yangumira kimwe so kuna mpumurukaga kunanzaga kutwaturaga nko mu prepo musina ya 5 naza kubyama hati ibinte bitakucenga byanja ngo ukiza kushoma mbwenu garukuze kushoma so myanga kubicenga mwenu kare mbere yongera kuhorana bikugambiramo yes kunaishaga kushoma kunarugaga kushoma naza kubyama hati bindemesa kubyama mwenu businje bubura nangwa aho mpo mu cyumuro ntonaje no shangu amane ganje gabire make hati nyigirira ganje magezi hati kakabaze nkirondera mbuza nibince byo kwasa kutamba kebyo hati funa abantu abampabura hati nkaronda konka kanga gukora ohaburwa abanywana bawe hati banywana hati niye nakerondire kali kakatarinye orgabi yo mukabiriya hati hakuba kuna amaziro musina ya 5 nayo mbere yaguma ntaka karonzira hati ngambira muzeyi ninyo hano handemire obusinje nkambu yakikagati hati banga nguto kubaza kurugaha banga kumwenu kanta kubashoba cyenyine kizibe kinyine hakuba mu kubanza kandi bamwe batakwa kuncenga kurunje konkate mbere korache eguma mbugo businje sina ya 5 hati ntama mbwenu karo kushoma mwenu hati endware zo nangwe no bunayenda kutabuka honko mutwe nijwa ndiyo musina ya mukaga kamba ndiko mu kirasi mpurana mwenu nagambisibwa nishwa yine nubwo bana bankwataga mbwenu shanga bivuze wabakina ngo batekata ngo mwenu banshoza nka kirasi munko mushoboza banashomesa urambwenu niko kwenda kubaruka mwenu kamburo businje nyebuze iki nice kidiyo magara ganje konka mfayo nishwa mwe Chabson kuyayijaga go abantu iremba high school kurabiro muri bishop nishwa nangwa mwe bishop kuyayijaga kikagati asima mwe bare kikagati ku kushomesa mu mwana yakora first grade twamushomesa nanye bimpamani ngira mbwenu nyino kuteka mamani so konka imbere yanga magaraga bamabi so okubyama nyongera mbireka so bumwe no mukuraro mu class mwe nabyo bikabibabizamo aba kunanzaga kubyama bo busasa so nyebuza ati bwo kubyama ntinyambaje so shanganyo kubyama kitakinyinire mu gashama garaganje so natuba neco imbere ko yayangire nagamba umukangunyu hano utincenda kuturaho mundekenze kikagantureyo umwe bayanga ukanyuntoro kanzayo so kunga ko nembera yanga ntine cyo kora ati no 9 yabintu ndera kabaza kanje mbuza bangambira so ngo kubwirobwo ushaka tanyamba munonga nkekiro kimwe nagwejegere kindi nageze yo kugira ngo nimbasa kweshegura biburi ngure sapuri nyonga ntari mu Kristo kunga ngure sapuri nayo shanga etampa kasinje kene ni nyenda mbwene mbere yongera kuguma ubusinje bubura so niho nayongere nkakonka yongerayo nagizeho kugira ngo konka ko nazaga mu kushaba mwora nafuna mu businje kuba kugira ngo obintu byo kushaba mwenu noshwa nkanta bine mu mane mingi so shanga no bunashaba ndiyo nyire turubuzibu akube cyurushanga byafuna opportunity byo kumbona bonesa muno mwenu kandi utakubindu utanifanda ute ibintu nibibandamira atakabaza ko kakiyankaye so ati kunijire nabuzaho abantaye bakunchiraho uko mcharo wanyu mcharo kambizi mbanjira ngo uharonda kabazaka uwo mfumshi akatari mfumu kandi njano mate byakarora umusumbu y'umwana akari nko mfumu ushanga abantu na members nkeje yo kucinjira stani nkebyo yes so hajiro nazayo yamperiza kabaza akatari nko umuntu kugira ngo ubwo no mfumu nitumanye mu cyaro naci kunkambuye nakana abicenga antando ndumbazi no guyandondire ati nteko mu mpare nshubanjwara aho ndiyo musina ya 5 konka nabwende babitagukora ngezaho nabwe mbyama ubusinje bumwe funo kace ubundi byanga bumwe nabwo ubusinje bwabura bwayanga konka bumwe mfuna kaceho nko musando shanga nateganze bonka kashatu konka so konka nagumisiriza ngezaho nkajoininga scripture ino ndimba high school konka bumwe shanga amane ganje nyonko muntagene ninteka mukushaba ushanga nimbanganisa nimba akantu nkine konka senior 6 mukanje kwa nkana bwentenzire kwa nkata koza kutora uko mwishomero ya basare mweno binshu bingumira konkana mo kanobere entaro deja kankore UNEB UNEB najikora mukama yankwasa senior 6 najehezantyo konka ebyo bizibu bikiriho ebyo kurota kubi akantu kanje nchikine
kunka mbwene mbira yongera katakora n'icyo wanotekateka mwe no busasi bukaba bwinji muno kushanga nayi karevu yo butabyama ije mbere kegumire munonga obwo kucyaremere abazere bo tubarakuterereho buryo bundo nkatwara umbashabe nari turondo bundo ati nyo umbashabi abazireti ndabagambiri kabagambira nshiri muto nshiri mu sekendo yo kubanze ya kabiri so nareba ngo inshonge atumuka tukatakushaba munonga mbene kayiteri mukushaba na 6 najheza mukama nkwasa uzumvaka nzumuvaka vaka nzumukushomesa mashimira gaturi hihi niho vaka iri kuza kuhwanibwe corona ya benetamu ubu wabo uri umvaka nabo kuri kurota kubene byabe mbikutahira bya bikayongera kukanya ako mwenu burizoba embere kayongera kanya okurota kuboko ni manyisa so kunapikaga nka kitanda anti just kwikahoti so ataka ije kintu chimbandamira hazo mukubandamira nobona imbaga ndi umuciroto tingu mabusasi bukane burugaye kunka mwenu kamba ntine busasi sore ntine businji pura nyine pay mshanga ndi nkumbi n'abafu uza kubyama ko hindura to mukono kandi ushanga ati n'ibintu by'uryame nabyo ati mweno businje bwabura ati cinteganisa mbukusinjo kubyama mbweno ati nchireba nko muzigo wanje so nangwa hataho nayegira mune mize yo kutahareti tahanchererigwe bazire batongana ahabo kwerinda biriya ngo utabyama aho nkanta kucya mu mugasho kuna mbaga ryo mucaro so nkanyi no kwanga nkanyi no kucererwa kubyama kwankani mango kubyama ati ne kikumyama no kumyama no busase bonga so nandya ishomero nkandi arumbitabo so mbwenu n'umusine ya 6 vacation no mucumuro nabwe mbera yagumana yesho etyo obusinje bwabura kunkani ngwana nyenko mutima ningwana nyenko mutima sinje bwabura kunkani ngwana nyenko mutima ningwana nyenko mutima busasi mwene mbera yantama ntyo nangwa mbuzo banywani banje nyebuzo ngimwe murota muti ngahituka twino businjishe nganyuka ndota ndi umunjoka ushanga zona zinyetorire mwenu kare ebirete byo nibikuteganisa munonga na munongo umutwe nibikuteganisa na munongo umutwe so konka atata maybe shanangwe n'ubusinje bwanje maybe stane kenda ngumbo nabone ntyo abantu nabona bono miringeta kushana bamukoshanga hari abantu abakukaboshanga nakaba mwena kaba kwenyine mu mutwaro mukanisa mushabira konkanyo we ecanje kikaci gice kibiroto shanga kubyama anti nyine kapa za kapa nizinteganisa embwa ente nizinyuruka mworo shanga nyoko shanga mu ecire canje nanjye umuciro ndyame ndiyo njye mukugwana mukugwana so nagwana stani basa kagwana na stani mwene businje mwene byanje mbereje bikabigumira yantamisa ne kanisa byakutamisa akwankanta kureba iki igiye ni binyamba ubu nashaba munonga mwene mbere yongera kubambi yes kubiyakuremerewe tuwagira utubunda kangara cyangambira abazeri abaturondo bundo buriyo waguma bushitamire mpaka anyowe ikinangamba kucakiba kubyangumire bityo ikinambaga ngo kanje ngo mucumuro hano tindiho kanta kwasho benshwa nganiya njango hanye na hantenk fono businje because kunambaga ndyo muri Chikagati Chikagato kano turankaye kandi nturogo wa Rukundo Eliasi Rukundo Eliaso mwenu nkabo mwana wo muka mwenu hati ndiyo mwana wo muka umbana nanye ndibangito umbana kwanga kuyasina wano yona ubwiro bwinji niyombo mazire so wa byakufosinga kunzi yo wanyu mukamwe ukashangwa bazigubanje bona bari kambizi wahendero gire Chikagati wabogaruka tukace wagaruka ngo mukabagaruka uko chikache wawasi yes kuko kunambaga ndi Chikagati hati kuri Chikagati Rukunda mwene neka yo kushaba so koshanga buri ciro tutakabyamire tuno kuzo mbiburi tuno kweshongura mwene go mukazi akabari akurira Mothers Union ya Chikagati so mwene kushanga ikintu cyo kushaba ni tushaba buri zo hata ho mwumbyama shanga nkeciro cha mwene obusinje naguma nifuna muko businje nande Chikagati mwene nahakunda ntyo kambizi yantama uchamara bwire cyagumaho mpaka so kuna amaziresina ya mukaga hati nkabani nyenda government hati government hati maxes na bwine zikaba zitakunyikiriza kuza government 15 15 points hati government yanga kunyeta
konka still kuja nkacha kwatanisa na Abson no gwabanditsire Mbara High School yanja ngo tafayo tuje to applyinga umbyaro ni scheme nashaba bampereza so ko bamaze kumpe mwenu kanshabira amasti Mbara University of Science nije nashama amasti Mbara University bampereza kuza kushoma ebya laboratory medicine chebere ndwara kuronde ndwara z'abantu barwire nkebyo hati naza kushoma so kuna ikireyo hati Mbara University ndikuza kuhumuruka nkaba ni mpuraba kunjangwa university manyango hotel utonzire hariyo kuchakara kwinji hariyo konkani mahindi kuruga twine sente so mwenu nka takuchipapira muno nka tachitinire muno kujangu ninkuza nko mukuchakara muno konkani ma itinyine ndise kuza kuchakara kano maho kuruga yes so hati nyishanza university pumuruka nza kushoma so aho kujankani manyobuzi bubwanje nagire chika cyo kuzumukanisa mwenu kije mu bintu binene yenda no kuzumukanisa eri kushaba hati mwenu kuteka kukajangu nyino kuzumukanisa eri kushaba mpaka so hati nyisha mpumuruka kwa wironke sande yo kubanza bangira ngo harime kanisa y'abakristayo hati nyisha mfunde kanisa yo kwita St. Luke's Chapel njitahamu konka hati ukuna nyendo kushaba kwa buri zoba ndeba kutariyo nibashaba konke byo kushanga ngo ni mushaba no shanga ni mu murwaro shayona meno ibi biti biriyo okushaba kuriyo kwamani twine fellowships ni nyingi konke byo kushanga ngo kebina nyina gushanga shana mwe nushanga buza turi ko mova night tujyo muri ki hate byo nashanga bikozireke hate byo nashanga bitariyo so hate kanisa ejo njango St. Luke's ejo bwe tino kushaba kwa buri zoba kweciro hate byo byandema hate ndugonzo muri kanisa yone yo muri Mbara nzoku kuja nkankuriro mu bakristayo hati kunaza go mu kanisa zindi kandi hati nabo byanga ndebo kushanga hati nabo byanga ndebo kushanga utiba kunyamba hati nyija funaho mu kanisa ya St. Luke's Chapel hakaba harimo nanka organization eba kwita navigators nabo ni baburenjiri hati nshanga yo muntu umwe abe nakunda na uruhanga munonga hati nyija agumana nganira mutebezo busasi bwanje atantwara mbabo humuro counseling center nzayo bagezaho tandika kwiga kushoma Bible hati tandika kumanya ruhanga nko kwari tandika kwiga kushoma Bible hati tandika kumanya ruhanga nko kwari ruhanga aryati ruhanga ryati hati ntandika maninchuse biteka kandi ehinabe hati ntandika maninchuse biteka kandi ehinabe ndemigomu ba counseling hati ntandika manintaga kwekunda tandika kureba haguma nabone mpinda henduko mbiroto abinabe ndota nke biroto byinji ko musande buri izoba hati ndeba ko musande mu biro mushanje ndeba hati ko mbiro bina haribwe nateganisibwamo kunkati bisha bitine mani atobone ndota abantu ndi kubyama nabantu ni nshambana n'ebinte bitakumanya mwenu kare imbere nkeje gumire kandi nyota kucenda yes so kurote ibintu bikumbanda mirate bibitanga kubura hatushanga hati nazo mu ntare zangwi kushanga ni nyiruka nkente ne nyirukaho embwane nyirukaho hatebyo ni ndota ni ngwana ndiko mu ntaro ni nyine mbundu ni ndashanka ibyo kare mwenu shanga ni ngwane ntare zitakucenga mukamba so hati ndeba hataho kunatanze manishoma Bible ntanga kumanya ruhanga noha hati njanjo ininga Bible study nangwa ko kunagira umwaka gwa kabiri nko mu tamu ya kabiri hataho mpendesha tushayihina yijare yarenza mushasha itano mushanga mwendi no mukatiro kenshi tikubasa no kumuhura ngo yanayiguza ngo shanga yaterese muti kuzuhura kwanga hati tandika kufuna businje manyangoke ruhanga batusinje manyangoke ruhanga bati nuko hari so hati ntandika kumwikiriza mu munonga hati ushanga ngo mwena hati kushaba natanga kushaba ndeba nayo singura shaba ndeba byagenda kunkaburi bikabitagenda hati nka bikabinsinga mani kunkati nashaba so kwabe no shaba hatwabe ushabore bano bigenda ndeba hati byagenda ndeba mwiti bija
so ebyo binzuke zene zintega ni Sunday bazabura so shanga ngu ku mu week mweno shanga ngu nobo kujya ekija ushanga nimbasa kushaba nkoraje kigenda True. yes so natanga kufuna obusinge nayongera kukanyuma kanisa hata unona bwino obusinge nkaramagara gahinduka nkahamira mu kanisa karamukama yakora mutima gwanje mweno ogwakana gwahwa n'umwaka gwakana naguheza hati kuna amazire umwaka gwakana hati tukantushome emyaka ena so kuna amazire umwaka gwakana campus manya yaho university yaho nararuhanga yandabyamo mu mbere y'juni yabiregumire of course kaba abantu abene bankwatira oburi bakakomezamo ne bankwatiraho ushanga basindike umukani basindike mere narewe n'imyaka yaho nahendera nto campus finally wajwara najwara ukajwara kwa kangahe so njiro go mwaka kwikume 2019 degree yawe degree najeza yaba degree yo kubanza mu family ya family yes kandi degree tari ya burijo yo takurabiya mu amejo none mbabazi akuba mbwenu kare mu family yitu kushoma kitarimwe nangwa mweno shanga mu family yona kushoma ni kuce nombanye buzare ni kuce nkai ngana mukama yankwasa naheza degree ntareta degree yo kubanza Prosper ariyo nanjera kutuganirira ibintu binji munonga biranga base kuba namukora nechukuru munongo kwetegereza ngo abantu nabaragahare abantu nabarabomba bintu bugumire buyana tuganirira natereza ubujuruzi bwe norengo ranga natambira abantu umusheje wo gwakarabomba bintu bugumire ebirote byo nebiroto by'umunonga bya stan ebiro kubasa kumaraho ebiro kubasa kwiho umunsomu ebiro kubasa kwihombanyu ebiro kubasa kwetamwa kuretera wayetamwa nomwe tinkwame ngo akaneja kwika onkarahanga umwana ateretere bintebe nkebigezo ugutumanyi aboko Prosper omukutuganirira kwe n'obujuruzi bwe yanatoreka ngo umaka atakayetegereze je amakuru agari yo mukushaba no kumanya rahanga konka ko yabishobore cyo ko yazo mu kanisa ko yareka kwata embaze yabaye ko mahurizo akarara nayo umushotezi yabe najana n'ibindi byabe nayo koma ibyo natubera yambere akamanya ngo mazima abafumu tubene makora arahanga kandi aranganwa n'ubushobozi kuyamwikirize ibyo byaterera kuyamushabire yamuhora kandi yamugarakamo ntuzo break kandi tugarakane ibintu binji munonga tuja kubantu mbuza hata nakurata hoki umukosi zona bwinshi yatore inejo umbwiro nangwa no buhabuzi ahariye je minyeteri y'umucumuro nishukuru munonga kandi namasumu na messages na comments ya YouTube tuja kubantu rushoma kandi niyo waba noyenda kugura nibakora hoje munonga kandi niyo waba noyenda kugura nibakora hoje munonga akabe karungi bina introduction suits African wear suits enkoba empare zo murembe eza gento na jean bino busatu burungi nabwa t-shirt burungi bwo kujwara okashanko waruga America bina neckties nebindi birungi munonga mbone bashanje mu rurembo rwambarira ahal high street warga kizimbe cha Grand West Arcade ekikubo cyo kubanza ecyambarira bookshop room number ya 5 waza kwikaze bra crossing hihi na besania sako okumenya bikukiraho tera director expert tailors dene sorisa bo wishemwe hano tumushanju 5 mukaga ashatu nemwe 98 50 na reno tumushanju 8 3 anana mukaga ashatu nina moto yabo I can do all things through Christ who strengthens me okurgomba Filipe shura yakana umushorongo 13 Revival TV. The news on Revival TV. I am Abasa Anointed, and here are the headlines. Welcome to Little Lights, where learning about God is as fun as exciting. And Jesus concluded, listen then if you have ears. Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Little Lights, neretere kigambo cya Ruhanga cyabamagaro muri twe.
Gospel according to St. Luke chapter 2, starting from verse 1 up to verse 20. It states, ubwo turi kujaguza amazarwaga mu kamoyiti Yesu Kristo. Ubwo turi kujaguza amazarwaga mu kamoyiti Yesu Kristo no kumaraho umwaka ogwe 2024 Banira Accessories tutengera kuraba muje omusinguzi kandi n'amagara marungi twongera kurabara ombirebi nabwo abashuma n'abambuzi nibabyije unisa kutware byawe niyo shonga habwaci oine kwija okeje nusobuhereza bwito ahabaye nunje munonga ababanira ubwa hati bine karade cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga bine alarm cameras zete serene cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras DVR cameras eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo ziba zigitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ubwo rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 52 88 ejo nisaba Banira urinde byawe nabawe. Utavirwa Revival TV Munywana wanje kandi mugenzi wanje uriyokwe nobasa kuba noraba ombintu ebikurabanisemu bikakuteekateekisa kubi okahurira amagara gona gaba kubi nangwa yewe wibuza nze hininga nkoreki konka nienda kugambira ngo tori wenka obutehurraje o tikineshonga konka kumanya ngutokwehurraje n'intandikiro yo kubaje twegiteho rwa mukaga kuyasha 2 ezo mwabazi turi kuganira n'abahumuriza bakugu abiri no kwehayo kukwera kubasemera abana muyenzi nebyo bushwere okutebekana no kubaje kwe bitekateka nitugamba habintu binji ebikuru munonga umuhumuriza wanje ahindura ukuntu kureba ibintu kandi kabishoboje nyegire miringo yo gukora je mukagwa no kushemera kwe bitekateka manya bintu byo muhendo okuhabara ko mutano kandi okwerwa kw'abantu abari kwetegereza byo rukorabamo yaba nora banasubwamo ibitekateko binji no sherro bahabuzi omunshonga z'amaka ninga no yendo bushwere obutebeke turuhanu ahabwawe munywana wanje otaferwa entebekanisa umuhumuriza wanje eyo kubasa kutunga amagara marungi kandi enteekateka nungi buri wa mukaga shayibirizo mwazyo nanye umutebekanisa katemisime umuhumuriza wanje ahakuba umwe n'obutubasa. Revival TV amagara wijwire. Yes, mtabarcheyo omukahumuro kandi turwaha turiyo tugenda mpora noje mwana wamanya Prosper ari nataganire ibintu binje mnoga jin program urugendo rw'amagara turi ya Revival TV kandi hona nabo turi aha Revival Radio 9.2 amagara umbwijure ntoye okushaba okushoma Bible okumangura hangana wose urushoni uwe byawe byone bizubi paka imarire kose. Yes, course najishoma najiheza. So kumazire kushoma of course ataonkaniye buza hakurata hoki. Omuka kugira ngo no umuntu ukubanza kushoma ubumwe no mangu abantu bona nabategeze kugira ngo reka heze kushoma. So kwahereze kose yawe je no kujwara biri ati byagaraka ubusinje bwataha mwene kutaneka no mwagwanje gwa kasha tugona. Yes. Aho mbwenu nkaro ubusinje mwene kutaneka no mwagwanje gwa kasha tugona. Yes. Aho mbwenu nkaro ubusinje ako hati nyija nyihamunko kwezi kumwe ko kubanza nahumura ho kwezi kwa mukaga nangwa n'ekicoka cyo kwezi kwa mushanjo. So mbwiro obwo hati nyija hakabariho ekitongore nibacheta hariho nanka clinic yenyamishwa district ya Kamukuzi. So hati nija nafunaho umutima gwanje nkukashabwaci ntakubasa kuba ni nyamba
ni volunteering mbwenu ninkorera busha so hati nyija nzayo nshaba banyikiriza so kuba mara kunyikiriza mukama nawe nakora ibyo kutangaza so runanka umwanya wo bagwita Mbarara Regional Epidemiology Center and Animal Clinic so imwe n'ugukora mu bintu byo kucondoza munonga na no kuragurira inyamisho so hati nyija nshanga mbwenu hari ye kitunguri ikikucondoza munongo mu byo kutukoze sembazi habwa chembazi tachikuromba bantu na no munyamishwa kebyo haza mbwenu hati echo kibe kigiye kizibucamano munsi yona kushanga umuntu namire mbazi konkate gukora so hati nyija nshanga y'ikitongore echo ngo ne cya Beira Uganda hati ntandika gukora nka research assistant babine mu project C hati na ntandika gukora umwaka sente twakora project kaho umuntu afuna maka sente so mweneze shana hati niyonde okay so far so good yes harebe ibintu biri mbigiye ibintu bineshonga kwa tobwiro bwata meza biragina marayo nindeba ruhangari yo natimo umuhanda nifuna intandikira ati nifune cyo kurya nifuna makasente yes mwende imbere terije terukubi sorry okay, yes oh wow biraterikubi yes terukubi nikikora munonga ukukimanya ngo abantu kwa heru noreba ukushoma no kuhendera nebindi ibintu bitana ukutandika no kuhendera obwire bwinji abamwe bazayishomero birema abandi baza aha university nkeji kora course nkeji y'imyaka ene watugambira birema konkiyo basize waheza abwemba bazaranga abo kuba itwenka abantu kwe basize so hati watandike kuzomferdo rino gireba konka titakakira bamasumu nekikuru munonga obuhabuzi bwawe ecyo kubanza ari abana bari kutina courses nkezi y'uwano tugambira abo kwati ya burijo iwe nikimanyisa cyo kagishangota kandi birungi byacyo ebirumuni byo biha obuhabuzi bwawe ahariyo go umweji orukutereba oturira ha radio nabone bukuru munonga ari abana bari mu cyumuro mbwirobo no kubashemeye kubambe twazama habo kuba abamweterebera mu cyumuro nkibagendera kuba yitwaza kubi abana babishye batwarire yenda abandi nombe hayendwara nebindi nangwa nabamwe babura kutunga umugisha gwo kuzagumza mukushoma so buhabuzi bwawe n'ubukuru munonga wanoreba mu kamereji turukwira kwakira amasomo yes we bari munonga ebintu nikabisha tebino kwasagambaho icyo kubanza ikikwatine no kushoma so oburo bwinji nangwa buri kosi yona nebasa kuguma buri kosi yona nebasa kuguma konka icyo kubanza nyonka mutima kabanyine umujinya gwo kushoma oyiro kugira ngo mebo mukati hariyo sente ninga nashome ibintu bya science byo bushabo bigumire hati nyowe cyo tindakirebire kekizibu nyonka manyangu nimbasa kati kugira ngo kabani mbani nkoraje cyaba cyo cyatuma nagira motivation ejo apana kwa kugira kandi mechi naye ni nyenda kagumisiriza najango bana maximum etizarebe kaje ta meji ninga semestage so nkateka mama najango nimanye kindi kwenda mukama buyantebe nkanisa umuhanda nanye nahama mwenu kankora namani munonga nkankora namani munonga shuma munonga bitabo mwenu ngashongo bwiro bwinji nimfa yo kwetegereza bakunshomesa mwenu nkatama mani minji yes ekindi okushomoku obumweno basa kushanga timwine sente umuko wanyu esente tiziriyo kunkana abantu binja bimbubwine nimbagambira uko kutekaho umutima ahacho uri kwenda ukanga kufa munonga ekizibaho ikiri oburo bwinji nono mangu twine sente witine yarashomire so tinkufayo abwa kinyi no kushoma so nyowe cyo tindakifiro munonga nyonka fayo ahakindi kwenda ngezaho ntamamani ngezo kuba umuntu w'imico mirungi nyanga kuteganisa abashomesa mweno nkataho umutima munonga kugira ngo nubwo mukata ariyo sente kunkanyowe kangu misirize teki mama nako arahangana wakumanya ekindi hati okushomoku oburo bwinji ko kuzo muri yensi munonga nibikuremesa true nyonka manya munonga hindi kuruga
abantu abinja bakuzire nanya bakumanya nibamanya life yanje nyonyene life iri kuru mwene life yangu hi life itari mu kwepaka kugira ngo umukamo wankwasize nkayikana university reka nteke mamani nkurugana hamanya ibintu byensi munonga nabyesasira wabergaho wamanguza kuhakana magara yes abankamankati kaje nko kushoma kwa yanga kanti n'ugundo muringo so nabiteka mamani so nico ndi kushabana n'eminyeto na nabo bana bakiryo mu kwega reko tafa munonga aho uri kuruga fa munonga haco uri kwenda kandi okukira munonga kunda rahanga akuba kutari kunda rahanga nibinja binanishoma n'ababaye bine n'obwenje konka bukusoma bintu byensi munonga orangoku mwe ushanga n'ibintu cyo kushoma batachikunda munonga nango mushanga bamwe binene sente omuka atega de maybe bari yo sente maybe nizimara so shanga mwono kwa no wanyu mwine sente nichirunje kugira ngo okushoma nichikuru nichikuru kandi nichirunje ko kuboshomire neza sente no zirindaje yes yeah true yes so berinde bino kwerinde ibintu bikutware minyeto ni byinje munonga munonga omuchumuro nkechi urikiza abazire mukade ninja no yokampurikiza hati nanjurira nkanta muteza mutwe cyangwa mbira nchikora mwe nafayo munonga kuoreka ngo nanyeti nabahemukira wargamu yes hatu inomshaho yeah that's good Prosper nakugira ngo wayi kwataje nkomunyeto mazime ibintu biterera ibiyaho norebe rukurgamu eminyeto abaturikize abarukutureba aha Revival TV nikikuru munonga ubunyeto bwaho kuburinda ukaba umuntu w'amani ukabanka Prosper twatayisa ahabo kuba umwe ko kuba amagara otagarinze roterinzire mazima to kuja kutungo mugisha gwo kwikabirunje byo rukwetingo bundi noja kubihikaho uriye kirema usanga umuntu yabihikaho konka mazima ayino buzubu no murwiri ari yambazi naro no murema kandi oburemo bwatarazerwe nabo konko mwe obuyayeretire Prosper nakugira ngo ibyona bine kubyerinda arho abantu batukuratire turiyo ntwira kwakira amasomo nareba Abnai arho aha turikize yanasima program nareba mwana wanje urshaba Dennis okurgomba dio expert tailors umurembo rwambara kandi umuntu ukoze rumurimo mahango munonga kujureka ba presenter aba nanemwe kagana mwenda 5 na mushanju 5 urabire hwaho umazuma utugambira ubujuruzi wabuhura kandi tuje kushemerwa munonga twatungogo owekiriza Yesu Kristo kuba umujunu w'amagaraje owajuno okurabira umujuruzi obo Yesu Orioha Amina ntunga muwatera nkahi Kafunjo taramukiza abantu bantunga muntu bakunda munonga nabantu bakafunjo mwe bari kunda Revival Radio amwe na Revival TV Amina ebari kutera kandi no kusima yagira tuwangara mu matsuko yes hello studio ndijo muntu ndikukora munonga hari yabo bariyo nubatera isumu kandi batsindika messages tubashemerwa kandi tubasimira uruhanga hello yes please hello ogo ndahagera upeyigisha akazo wamuranga rwamaranga kazo kuno kazo wamuranga wa danishomosho ebarayi Amina musheja ibari kutkunda taramukiza abantu barwamuranga kazo abantu ba Honorable Dan Chomosho atuyushire hamwe na Honorable Jennifer Muhesi rwabo bati antu bakunda munonga mukama kibahero mugisha
bari kubayo abanyakazo, abanyacyuruhura, abanyibanda, abanyakamwenje, abanyakitagwenda, abanyabuhweju, the great Bushenyi, Isingiro, Ntungamo, Mbarara. Hello, ikiro kirungi iyo bari kuturikiza kandi yanasima ubujurizi. Hello. Yes please. Turi aho sebo uriyoha kandi watera nkaye Kamwenje. Kamwenje streka chi Esegere hanga obukungu pia groups cyo gamba n'amazumu okay yebare utaramikize abantu bakamwenje ntubakunda mnonga kibare abanyarwamwanja mwebare kubayo no kunda Revival Radio hamwe na Revival TV Kamwenje yona ecyo gukora ndetse amana mukama kibahera umugisha. Hello sebo twakwakira uriyoha kandi watera nkahe okay twakwakira okay yebare sebo yebare kusima aba yakora kwa kundi akugira ngo darakunze kwisabaranga nini nabona bitumye tugambye kugira ngo ninye mukama kandi byamanure yes mwana bari kuvuga ngo isi yakayisabanga bari program amina yebari okuturikiza mukama chikwera umugisha. Amen. Obishemwe Corient nabamanya senior presenter ahaha kandi staff yebari kuturikiza no kutureba turamukiza obishemwe Reverend Kato umurisa bwa St Peter's Kakoba. Esebo asima katika wanchoza fuka wisha municipality mwana tena kondo mutazogwe yangira ngo akorera abazirebe yes na bwita jana tempo kile tuna mikore kwa lero bingi okay rero nanka mwera hangani jana kumtenga ro muhanda munonga kirira hanga mwere muri sakanda tumbitaro kwenda okay kandi mwene mfejo rero ukagiye kwanaliza kitira kumanenge mfi ebintu bizakuterera yebare kutureba no kuturikiza bw'amachikwera umugisha inembabazi peace kurga Katramba St James kari yenje bare kubayo no kutukunda mukamachikwera umugisha. Hello yes please anakama tapatindana niyo kantaganyo mtongore echaka non kazo nino mama wanjao makapekanya na kulikire bambo munda mchizi mamogu amatabe sima jopa ya program ipata zikao bueno ruka kakanoni mbogo omungari mwe bari kutkunda nambaba mwe bari kubayo ejiyona nakazejo antu bakunda mnonga. Hello amagaro mbwijire yebare kusima true
program yebare okutera kandi utaramukize family yona tabakunda munonga mukama kibahera umugisha. Okay. Anorin aturinoho arho kandi yanasimo obujuruzi najata nayibare obujuruzi burungi obwo oishe mu Prosper. Hello. Twakwakira nyabo. Hello. Tukurire. Turi aho ntagamba noha kandi waterera nkahi. Bagamba nafanira isingiro. Isingiro streka chi? Isingiro kaberebere. Wa Venerable Turingana. Mabari munonga w'umuzorisi. Okay. Yebari yanasima konkabambe yanayihurikiza ko kutera nkintu ngo kindeze volume ya TV ubase kuturage munonga. Hello. Awishe matwa kwakira. Yes, aro. Tugamba no kandi watera nkahi. Bakazi baba active. Uganda natumwe bazigimazu. Bivasi twakwakira. Atera kale atidiko nare. Yes. Na ningeto nare omutunze kumushinja. Bwa Prosper. Bwa Prosper. Bwa kuzana mwana. Bakorete munonga kama mshika. Okay. Utaramukiza abantu bakaberebere ntubakunda munonga kandi mwe bari kuturikiza no kutureba mukama kibahira umugisha. Kaberebere no busabadiko no bwa Venerable Turingana. Tubendeze birungi byonka. Second last caller. Twendere program tugarecho mu studio za. Abantu babirobonka. Yes, hello. Twakwakira. Oweshe. Yes. Ndio oweshemwe. Nabakweta Anet waterera nkahi. Ndije yarwa. Okay. Yes. Abo kumanya national. Abo kubera nanyeka tsaba. Okabira bamu. Ndakamanya. Nanyeka. Ndokwa nabo. Ngakasanga namanya kandi yaje. Okay. Kandi namwe ndabona Sanga ndabiyanga iyo byose. Okay. Ngakasanga umwabo w'esento mwana. Ndabiyanga madana aho ndetse yaba naraza. Ukamenya cyo ukamenya ko kakoreka kurenje. Kandi usima kunonga abisi ile kalo. Okay. Yebari. Oh, yes. Mukama simu mnonga ryabo. Kaberebere ne ya Venerable Alfred tumushabe. Natwara busabadiko no bwabandi. Kabingo niye ya amunano wanje Venerable Turingana. Kabingo kaberebere. Urene genda kushana. Hello. Yes, please. I wish him to kuriri. Okay. Okay, this is the last person. Hello? Wandi. Twakwakira? Uriyoha kandi watera nkahi? Nanyeka Janet. Nabakweta? Janet. Janet kurga nkahi? Kurga kagarama. Saba kama kurga kagarama. Kigarama ne ya nkahi? Nisingiro. Obwakabingo bwa Turingana. Oh yes. Nati mubuzobe. Na busima na bebaza.
asanzwe abana banjye muhuze mwito mureze nasimuzuze ko muzo kwegagara abana banjye bamusoma amina bamukunda nakana kumererwa bigaje nakushemererwa amina kuramburagira ko mamane amina baraje porogaramu zo kuranishemererwa rebare kusima muzo kwegagara mamane naryange mbazine mu gasho yareze abana bagire kwaba mbazine mu gaswara ruhanga mazimahanga nakukurukira weno muzo hanga yampita rukenda kuyamwizire n'umutima w'ubuzuna yarekeye mbazi ya hanga yamukuzo kangaza nani nzuza n'insimarahanga abani ndani y'amakazi yawe narukamu yangije zone garahanga hanga yamukora mazo muzo hanga muteze umugisha rebare kandi hanga perezida umugisha amina turamukiza abantu ba Kabingo. Okay. Tugaricyo mu studios. Nka 90% babari y'abakazi. Rizo baba active. Antu basima mnonga. Konka n'abasheje mbabari yo mukamaci bahera umugisha wabahurira abantu. Mbabariho baturikiza. Kandi ubushobozi bwabo babusima. Ekirungi mnonga bazere babaye n'abana babo. Uri umunyeto ubushobozi bwabo bwabombeka kandi bwaboreka ngo abafumu bakuyamba. Aboreka ngo ebiye bakubakomaho abazaire mu mwetantare ibintu bya stane je mbaze mu kwereza abana banyu bakatagatiye bitabo bakatomfarase na kesi bakekomo myenda y'ibakujwara abana babeshikirerbo no mwana ogo nakora nemizejo agitwara n'umuke yakushwerwa muri umwana w'umushiki tandika kuroga aretwa muri yangu arogera haroga ishezara yaroganye na Zara ashuma korato mushija abamwe babacwiri ebitagasha ibyastani abafumu tubakuyamba imbazi teriko yamba umbazo nugumwe gonka ufumu no mwenga narahanga no mfumu wabo Prosper ibigambo byawe ntendera program age. Yes, twendera program nienda kubanza nasi marhanga abukunjire mbabazi kwiha ninzagwa kurugumu keinaza rwigwemu kuntebe nkanisa kantera umuhanda none 20 sente konka akaguma nantebe nkanisa zo muhanda kazo musina yo kubanza nkagiheza kazo musina ya kabiri yakasha tubaka kamare ya mukaga kazana university naho kashoma so mwe nisima rahanga bebaze nyinji shwa musima nabo kuntambira akanda ari yombero to bibi kandi namasukungu ne life iriyo nejo misho naguma na mpigishira kandi na ntebekanisa kuronje nabyo nimbere abamo shwa nsima nabona aba baturikize mwe bare munonga kuguma tekikanteganisa munonga nangwa na hati buri kuba nyine munywani wanje abinja bakumanya ningezo nkunda kubatebeze mbozejo because emirundi nkebiri nkahora niyenda ngo nyite mwe naramagara gantama narunde ekindi kuronda umunsi mwene kinjyo munsi cyabura so mwe no bubire bukaburiyo bwire bubimuno mwe nkamagara gakantama ukurwa mukurota kubi akuba mwe nukaryo rutaru nagwanira imyaka miringo so ninsimira rahanga kincho kurota kubi kurango nacergamo tindi cebweco mwene kite kitariebo ebinji no kujwara ukaheza ni kikuru kureka pressure ho nayo kugira ngo degree jeje imazire no shoti yanje nibinja abakwendaho fruits mwene bijuma byayo so mwene nshaba mukamba kwase mpereza abantu twendeze birunje byonka omushaho Prosper mukama akubase utaramutse family yona tubendeze birunje byonka tuja kushemera utagaraka kufutaya isaha mu studio za Revival TV hamwe na Revival Radio kandi turiyaha you around watunga free time notifika aho antuganira n'umusheje umunyabwenge kandi ayitwire umbucureze ubwe nsima mnonga ahabo kuja kustaya iramutwikirize tendera program eji habwe kireki na nyine omwami Yasin